Ajako Miss Bell maame a yɛfrɛ no free ye busua na sɛ wontwa ne ho sate ɛne yɛka ne sɛ ɛso heba abusua ɔmo ho nsɛm ɛna mede ɛbrɛw. The legendary actor and of course musician Kofi Edu dodo na friend Ejeko waye na adwene se obesiw blogger bi pa ha ode ne be kokkoto a enye asem keto a abusua for breakdown ni nyina e wa ha me de mun sem na e de bro hi Poco One TV so first time here subscribe you and no like it no comment it no share ama afoforo so enye bi a share na and then seven hours day bro no very serious in there was so ye pa asema fa je ko hu de no say very serious na mahunu ade bi e social media na post bi a ajeko apost e wo the Facebook na ansem na o try notice say he means it na nani abre pa e wo asem na amede ba beto wani no ho a enya asem ketwa na busuafo blogger na ajeko si opese osiu no anase obi nkanche ne se obesiu no Amazing TV Ghana. Amazing TV Ghana. Abranti odi ne djuma o YouTube. Anytime bi abo say ot baby say any dem say in the studio na eto de bia na ade hihye na sum say obi a oye DJ no na o kasa o kansem na o kansem post videos ni ade na abranti de wa videos be ewo ne channel nim o Amazing TV Ghana o YouTube na asem ena wakoka ena ne caption bi a ode maaye ena akofa asem ede aba na enu ena mebetum nkyire ede ama ene nyina ne say 3 days ago ena Amazing TV Ghana abranti o posti video bi na video na o posti uza ono na ya na sometimes o kan 3 and sometimes most times no ya na o kan 3 news ebom no waye ne baako 3 news no aka abom aye ne baako say ensem miensa no aka abom aye ne baako e wo the video so no wa posti na eno na 3 days ago o posti video bi na the video no na efa ajeko eho ni nsem bi a o no ankasa posti ye na okan ye ewo social media ne so ena bio nso ebi efa Evangelist Frida Free ye nyina ye nim sensem aba na nsen social media nso maami wasori ya nsem a oka bi kura afa maami Florence obi nim ene ni kunu Bishop Daniel Kojo obi nim oka nsem for wo a asem na be deja na nsen maami dia okasa pa Evangelist Frida Free na Amazing TV Ghana so eka no nsem ntoko bi a one ladies bi ekon social media ne so eso herbal ono ne konsa ntokwa no asabi adi atenie ni ade nyina awo mu a enya asam ketewa ana osa eka asam bi a na odi video bi ba ya na fa fireman countryman songo na okasafa the late Jerry John Rawlings ne ba a oye MP Senator Rawlings ho na enya asam ketewa John de na so oka ensam ni ensam 3 news no aka bu ma ya ne ba ko a o present ewo ne channel no so na eno na odi kan eka countryman songo de owie no na obeka Evangelist Frida Free na tenie na eho no na ensem no na ejina pa utimu se ensem na ema na eka o video no na ya atenie sebe o maame ha ema ne bo sebe omo ankasa japade ne we ya tenie ede mane omo ho ewo video no o show no ewo ni program no so owie na obeka ajako de no na odi Mezbel de to aso se Mezbel so kasafa maami nansen is it National Security Authority ana maami ya babontin se na ketua buburuja sika oje nya asem ketua sa maami na Mezbel so oko interview bi na presenter bi busa na all ka ho asem enti ohwa
Diama asem na dice kakra ne se before say meka sa asem na amana dice no o de yentie intro no a Amazing TV Ghana eye e fa sa program no na memra emeto so no abusia entokwa kese bi ekoso na enye yize emu atem die abusia kyese akakraka a enye fadi agro dwumadie eye 3 in 1 sedi ahyiamu a ajako misbel maami ayefra no frida free ye abusia na se wotwa ne ho sate ene ye kan sei eso heba abusia omo ho nsem na medi ebrew ewo sa show yi eso dwumadie eye 3 in 1 edutie intro no a okanema miensa bom na oso oba bedi ho nkomo na ne caption na ho de ma sa video no a oye na akriti problem a nei ejako so de ne kokot na oye ne caption na in fact emu odru me de ma no ka no kora eye meden ose o maame TW nsuosuo wo TW chaka wo TW kankan ashawoni Maxwell shocked as Ejako speaks ene da so do ene wa wo fie de obetima kan ni ba me de sabi enam se ekọ ekire nti ma me nka ne se ya na ti ase enti sa caption we no de ma no tu wi a utie mu atim se Ejako hwe ade no minim se bi o he content of abrante ni video a ba me show se ebia wa he caption ene bi o de kasa na o ye caption ni din dia na ka me se ase Ejako ka bibi kire Maxwell ana asasan ba wo hwe mu kura na ti se koma wuwom enti ebia o mfa nhye se de di kan ya o maame bibi sonso o maame den chaka I don't know ebia o mfa en link direct to Ejako so o ka kire Maxwell but wo hwe mu a ekwa bi so no essence sa waje se abranti ensem wa ka no so no nyina ne se Maxwell Ejako na kasa kire Maxwell ana but who share the content of the video no a make one some na me manya to wase ahwe abrante the video I think it's about 10 or 11 minutes here ma heni nyina na ohwe a utimu se o present obia o ka na asem bia no se ne nipa ne sika no in fact video obofa Ejako na Ejako aka asem bone Ejako kwa na o dan the fans ase show good sign and as a good gestures the ama the followers or ma follow no ade there is no way Ejako can assemble a tisa de che Maxwell and I would say Maxwell part no so one more Ejako din wan ka Ejako wan sem bia na o kan NSA boss no ade ho sem e ba abonte and say and sika sem ne ade nti we show kra no and link with Maxwell ne Ejako link kra but we on so ne caption no obeso o kire say ensem na o kan aye no me defend the brand any there but me to my own understanding ushemu I say send you see a present videos ni mu nsem na and one ma emu bia caption cause o hwe o ma me ho ahwani sonso na e wo no a e ma ne ka no video nim e ma na no mu di o mu atem o mu ka no video nim so o ma me say ntia no e na o pick ho e na o chiro obi e na afa so no Maxwell was very shocked and surprised. Say lady noa and say boss no so ni ye pa na ye kan wasem say wo di sika bi e ko ne nchen sika kese I say na ketua ne nsem bia enema bia ne nsaka na ye outrageous ne ade nti ono ankasa no ye shocked ti be sure say no ntire ma no so tro Maxwell shocked as Ejako speaks Ejako so of course obon video na Ejako kasa nti well I don't know mean said how Ejako and then his team took this how they also interpreted this kind of caption almost so idea base almost the kokot nti uhwe Ejako letter no a wa tro so the kokot na patcho eneda so no or say to anyone who knows this guy Amazing Ghana TV, please inform him that I intend to take legal action against him for spreading false and damaging information about me. Additionally, if you have information about his whereabouts or contact details, please DM me
discreetly. And to us you say, Maisbel, please disregard this. Sis, this is not true, and I would never insult you. Love you. Ejeko edia onoso ede abano. Ena wahunu na no kwasem ne say uye video de dia say de maka. It has nothing to do with say Ejeko edi Maisbel atem or can somebody tia Maisbel or di Maisbel atem say uma me say no uye video na. It is really far away from that. But I'm say caption no branch the demand and then they akofa problems bi e dey aba Ejeko hu ya ne bo anyo so na o hwe branch akira kwan ba bi owo na o dey branch ya court. Amazing TV Ghana ye nyina sabi e bloggers ni bia na eto de bia caption no aya na ha adwene kakra o dey say eto de bia na ha adwene kakra but eto de bi so aye de chinipa adwene na amanipa no so adwene aba content na ye creating so but that notwithstanding no and no be wo na o tra na eto de bi so o he ye kakra because nipa image sebe ya dia ehia pa o dia say because some na o kan e bia me de mete wa say this is what it means but e bia obi so o te ba bi so entiase te say de Ejeko afa ne personal ya o kan also here o maame TWA sunso o maame TWA chaka o maame TWA kankan Ashawoni Maisbel shocked as Ejeko speaks. Oh yeah, maybe that to my understanding. Now we interpret videos a wow content and I did be a caption by ya. I'm gonna sound very awkward. Say Ejeko so on say so we refer to him say Odi Maisbel atem na on to me yes I did say on also let our choice and na bra penny Ejeko we do wadauma minim se bia o he content no a but o he content ni dia sebi enkyerɛ sɛ wadi Maisbel atem emfa ho ba bia na ebia ɔno so kyerɛ o throw caption based on nsɛm no a o kan ɛwɔ video. I'm not trying to defend him though, but to my own understanding I think say sa na me ho no nti the bra penny wadauma obi a obehe video no bia be hu sɛ enye emfa ho ba bia nam ho ba bia sɛ wodi Maisbel atem and Maisbel herself knows how you Ejeko when in relationship with TNT she would never feel any day or any way say bra penny the legendary Ejeko udin atem o legacy a wabegya do wo Ghana ha no in fact obi na obetumi apepa da na obi na also obetumi aye so obi be ye cry be che ansana watumi aye adum pempe so duru impo so obe traw enti bra penny ba bia obi no mesre eni diem say ebia interpretation of the caption no and ebia anko ni ye but whichever way it is omo Hepoko One TV the Ejeko ani abre say or the Amazing TV Ghana be kokota abrante o yankasa do won asem kakra o e kai mre bia one ohene yere mesese edu okofa na asem by say Mercy service we wo say dey o cause back a lot of controversies near the idea Mercy cry free emta mo no ne bae ohene yere Mercy free mo no ne bae o say obechirem say nye no kore ema okra kansa abrante o ha do be famra kwanso ne ade nti Amazing TV Ghana misrawa me baby I was so Ghana obi kra so wa amonone I don't know how true is that but and then maybe we so ana ohene ye amabi so I can obusia for Hepoko One TV say no first time I was subscribe no like no comment no share ama foforo so any bi a share me dem asi Hepoko One TV